non-compliance with House Joint Resolution, PPUC's lack of proper management over PPUC project, di ka contract manager, no project engineer, response time malclow, di mismanage the procurements, delay the payments. Uktara Meang el Chais ya doltirakra uk isla EQPB en tiang ngarangi tara adrang bard el ngangamle advisor EQPB blamo to recommendations el mora presidente el mo hiring in gaya mo es el executive director EQPB tirakal to badang klel masel officialing to badang klel nga kangul mertiang otabdi mang mo public makada mo madang litiang kal mo es el mo executive director EQPB di tara Meang el Chais angel dodang li el kamang taltam el aspang la church kabkola amlos me era khusus ma selbol lodang li akam la TMC ang merteng OI sang kangamal mlamo kamang tel member community pato ka contribution sa ringi di room morabul orior mabul wadrabul bela umal masawdul mes ay gigita Meang el Chais no sabi kal malmera el alqab singay me iga nga kang klaka olgarim sel maral mel sande kluk tel melo laba PSL Meang el Chais tel mul mesringi at TMC channel 8